ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa, karpeo lakay. Adda na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Adda ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananday di ababay. Bino, apya kasto ti panagsasao, Maria bakay. Kaibagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kamat. Dahil ta makikakarubat ang mong arabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay ababay, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakad. At dayay bagak, dinilaw ko lang mag... Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anyang iti makunam, friend. Kayat mo ka di mag? Kayat ko, friend. Isupay mo't ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpay so, friend. Saan ang mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos na umanugot lakit di When friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabakay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamet iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi? Ada ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't ko kumamet nga ipadas. Amangan mo't na iskam na ita bakay. Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, amabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron. Agin choir ka. Tapno ammo tayo numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata manugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakay. Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatay kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawak. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi kunam. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Iso pa'y day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan ang masapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumay da kanumatan. Ala, si Kanti makaam mo ang makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Anya ti aramida bakay. Ay nawaw, agsaludsod ka pa'y laang, kit-kit-kitam lang arudan. Yan niya. Der aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit da biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buyat aramidam. Ay kagangay na, awan mo't daddo mga aramidak. No kayat mau agtugaw ka mo, tagbuyat akiday.
Napig sa ti signal ti wifi lakay. Anya ti buyan, tangay. Kumpurmi ka, ano anya ti kayat mo? Aha, aday ta, agpili ka ta, agbuya ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga ramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Ayun kaya. Ipalagip mo to kini Sander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, Sander Lakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith Magaya man no Martes. Ay katbayadan yun, bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta nga impaduling ko ken ka. Wan ang arod Lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay sandara nakaw. Wala nang, nakita ko. At dan sa mo nalipata manakaw. Ay nawang, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay wing, adakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasari tayo nanang, at dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubatak mo't laangin. Nasapakan sa mo tanakaw. Masapat ti trabaho mita. Da kayo matun ti makisarita iti manugang yo. Adda ka di aramida, biyang ka nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumrek kailaan. Anya ti masapul yaw. Adda ka numot kun ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, ta siya kon ti makaam mo nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kon ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak tawan awawira. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw. Alaek nga rudan. Kitaam ka di daytoy bakit? Ay nawaw. Anya day tayo alakay. Kitaam ano anya? Ha? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice nga agpaisaw. Apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka diti kuryente tayo, wanaw? Apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka diti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Bianca ti kwarta pagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awan na. Maputdan tayo laki diti kuryente, nukas talang. Namin ano anang tid kay ti kwarta ken nanang, bakit? Namintal law, lakay. Nakitam ka diti bil ti kuryente tayo? Saan, lakay? Ninanang mati mangi duldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw. Awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ibirbirok na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak mo Urayim latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandara nakaw. Anya, Kastoy nga may nanakaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga ro din ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, diya ka mo anak kaw.
Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kao. Kasano nga rudan? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yu pa'y ngarud ibaga no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo Mari Bianca. Dandan ni maputdan kami iti kuryente, mare. Anya? Day tatipudno. Ay nawaw, kasano ana pasamak ti kasta. Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na, mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijaymat nga ipagpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayam ti makagapo. No apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kao. Parcel ka numad gayam tinangibayadan nyo iti bayad kumati kurinti tayo. Ay kwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak ko. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayo nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay nga kumkumpurmi ti order nyo ay. No awan ti pagbayad yung, di kaya agur order, nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ipangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalat ta ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Wen, imbayad na agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta Won lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kinanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Da tayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumaten amangan ano mabisain. Ay nawaw, saan ara saya at ikasta agalad ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay mat, Una, tasaan moten nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati nam namaam, adang arod ni bakit na. Ay, oray pay. Di mo ibaga pag-imunam ti manugang ta, ha? Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmot iti bayad ti kuryente, di mo nam namaan nga italak na pa ti kwarta ken ka, kalpasan ti narabil mo. Sikat ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran sa matan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Won ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Diyak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasin tay laangan lakay. Iso nga rod nga inpa-renovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Diyak kayat ti makiap-apa lakay. Kan diyak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito Siyak pa'y tinang ipa-renovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y, Ay, busy akita sander. napatagtibagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Sino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaan ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rod akas jeti trato yu kinbiyang ka nga asawa. Ay kwa anak ko. At dati makagapo. No apay asaan ako nga agtalag kada kayo. No kwarta ti saritaan nanang.
Mabuti nga no sa bali man ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya, No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti dayto abalay. ay inay, saan kumamatakas taa, anak ko? No kasta nga ron, tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulan nyo? Biangka, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno makainana ka mat. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayaw. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka man akaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Okay kayo, tagmerinda tayo. Umayon, lakay! Amom lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron, mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasaya at mat nga ron ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis si trato na ken ka. Anya? Saan lalakit di akayat apumanaw tayo? Iso akasta. Bumawbawi matenkin ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita? Nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo? Bulahan nakpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo? Iso ti bagbaga, bakit? Sapay la kumata agtalinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay, nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Tadayta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.